Gentos kedi. Kehola can Itu si Egar itu. Aduh, si Egar kan dia itu. Aduh. 3 menit ewa hilang tatarannya. Aduh, kok mantap kieu. Awas, Awas get. Awas. Kapa kahandap. Patok. Awan patok. Malau sapu eta mah. Oh. Awas patok. Awas patok. Ini kena patok. Aduh. Mua aya. Awas gat tungkul di pangkarna. Urang bisi ka dieu. Nya tak kitu jagaan. Wah. Enak euy. Apek teh bayawak deh. Aduh. Ka darat. Aduh. Mantap. Aduh. Mana euy euy. Tah, eta seleh tah. Aya kene. Agung sih ieu mah. Kait Pak. Nyaut ngalok teh kitu nya teu kakait mah ketang da. Tahan heula tong diuluran tah sina kapayun. Tong ka kanan. Tuh kabur. Itu bisi kana patok leres ngajagi. Lamit kuat api-api. Rada ditahan mangacong awas itu patok itu. Aman ke dia mah. Tengah. Yang ka kolong wae euy. Wah, bos ya terbang. Isi bayawak. Ini nyopatin. Wah, kakait. Oh, buru ini. Wah. Ti hulu. Apela. Kait. Daging. Eta mah cong euy. Kakait. Heeh, malang. Kaitna lain buntut. Daging aman daging. Kuat kan ceh tali. Huluna Kang amun nyair Kang. Moal. Hulu. Usupna 3 deui teh. Ya dah. Mana? Hulu. Hulu. Alhamdulillah. Namahan. Poin.